Tifra Shamsini Jingjalok Shawi Kolbaya, Bar Hakotorbay Katamani Ulo, Shakni Hawat Tongibo, Mandi Shoktibe Sepleri Tonizaka, Hapang Tango, Hapong Payu, Fiaba, Tifra Shogni, Talika Hamya. Awahino, Mangpli Kasifika, Ompi Bidan Shababai Kovzak, Ompi Ardi Blokni, Shalka Parawo. Koktomo Shamanka, Joratugino, Ompi Ardi Blokni, Shalka Parani, Lukrok, Lamas Ramdani Bagai, Jungdal Tamorno, Jaiklane Bagai, Lahar Kaso, Fiaba Mongsha Jaiklezaya, Paitago Hainohai Shangro Soro, Tishal Lahar Kasolemani, Shalka Paramini, Lukurok. Awahai Koktomani, Patimong Tayo, Tang Shoika, Amsini, Emile Patanlar, Jomatia, Te Chongmani Sekang, Lukurokno, Kok Limani, Luko Hamkuni, Shamong Tangahili, Akogno Shupungani Bagai, Lukurok by Kok Shakate, Lukurone Jungdal Tomono, Dakti, Jaiklane, Buskani, Talsotan in Bishigano, Sunamnai, Lama Rokani, Kogrika, Hani by Lahar Kasuma. Rosalaika Asosimia Boromganang Emileno Karibo Asalo Tangi Manjaka Naimotang Te Hapangni Luko Hamgani Shamong Tangnai Tangfang Rock Te Alkatong Kilar Nutong Sama Emile Tong Ide Angmasari Angro Kasini Orne Ompini Hotel Egg Doi Tin Saikar Hokai Te Butong Or Zaga Hi Rangdong Pisha Bangla Modo Pararu Zaga Te Kaisha Tong Ompi Sora Bishini Ko Construction of RCC footbridge over Ompi Sora at Jolaya Para Total or Ompini Saikar Hokai So RCC footbridge ni ko Omte ebe ase ma thap phunogo omte eke kopi phunogo chuna e now amano samo already khaijak Sir, tini o jagao tambagi phaimani kalaka. Apela de press media na hambai sini Salka Para ni Amchai jini Lukuro borok ni belai kana jungjal abo borok ni long pending demand Semago Michael borok road blockade khaijak Salka Kabini borok rok even borok Chaudhary Soha borok socially phaigi tini road blockade khaibega borok ni demand no fulfill phaigi nei gau jaga phaiman ja pai sini BDO sahib tongo sini executive sahib tongo sini senior leader tongo jaga borok bu phaigi chuba phaigi te police proshashan tongo te kabang sini DCM tongo kabang line department si jara 400 tongai rok borok bu phaigi tini ni road blockade phaigi borok ni demand no borok buchi phaiga realize khaipiga jate bus kango sung bahai ke borok ni demand no fulfill khaiman ama hai program rok salaimani bisintoi borok bai kaise agreement ang thangkha 31 tarik May ni bisingo sung kaisa lama ব্যবস্থা খাইনি bagai program rok salai agreement rok khaika aboni bagai borok je tini lama ka somani saya kurei borok ni saimane je permission democratic system o nije awas ba nije demand no raise khayang khai boi ba hai no gotlang thangai tono riya borok ni je tini je demand khaimani ang borok demand no borok je road blockade khaigai je protest khaimano ang support khaiba haisi as a opposition suntak tong ang as an MLA opposition tong borok ni road blockade khaimano ang 100 ya 300 ya 500 1000% ang support khaibo karon omo haikene sini ompi nogoro sun deprive manuk tong since saima kanka sini the formation of block ompi block the form for sibina sini ompi nogor nang nai nikha belai kana deprive haisi a deprive no ang tabok as an new legislative assembly ni khoroksa legislator ngui ang amano naina ang opposition khoroksa